The ongoing Cherry Blossom Festival in Meghalaya, backed by the government, has sparked discussions. The cancellation of the first day's show due to bad weather not only impacted attendees but also affected stall owners and vendors who had prepared for the annual event. Responding to vendor complaints, Tourism Minister Paulingdor stated today that while the three-day festival is organized by Rockski Event Management, the Meghalaya government has provided financial support of approximately rupees 2 crores. Lingdor assured that the government will address the expenses incurred by stall owners and vendors on the first day of the festival. The festival kan ya baik minta RC, kebemuat minta RC pada syai. Gini giban kiba baik bagi jam menin dan lagi giban kiuran san nak minta RC. Dan giban kiuran san like syai kesini dan sulung ni layu aku tua pada kaba kam keluar ni lak penting kenapa nomor bagi lak kambun di performance kemudian di kita jom ke festival kan kambun kelang ba kanung dan gajinya rush apa kan tak boleh ya kan pemurung je kepada sebuah festival ngampat yo full report yang joki organisers buat kawai dengan berkemau yang ini bahkan ini kami ke program joki serta dari ke program ke kolaborate buat ke event management group Rockski di buat ke contribution dan yang state government kalau syukur tap duna apurul dan dapat kepasak nanti menyu kurur ini investment kalau ini dari Rockski organisation di dan layo ke full report hangno kebukaan kecing pembiang kecing na ingin penting kenahi bah senum dan kecing tunang ya ini stall situasi.